bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye amakuru avuga ko RURA yihanangirije ibigo bitwara abagenzi birimo kubishyuza bibizeza kubageza i Kigali. Urwego ngenzuramikorere RURA rwihanangirije abatwara abagenzi mu ntara barimo kubeshya abagenzi ko bari bubageze i Kigali, ruvuga ko barimo gukora amakosa akomeye cyane kandi bigiye kugenzurwa abafashwe bagahanwa. Hirya no hino muri gare zitegerwamo imodoka zisanzwe zivana abagenzi mu ntara zibazana i Kigali, humvikanye amakuru y'uko hari abarimo gukatira amatike abagenzi bababwira ko babageza i Kigali kandi ingendo ziva mu ntara zijya mu yindi zitemewe. Iki kibazo cyavuzwe cyane muri gare ya Musanze, aho imodoka zitwaye abagenzi zibabwira ko zibageze i Shyorongi, noneho izindi zikaza kubafata zikabageza i Kigali. Ibi bikaba bitemewe kuko ingendo hagati y'intara zitemewe. Umuyobozi mukuru wa RURA, Liyetona Koloneli Patrick Nyirishema, yavuze ko ababikora barimo gukora amakosa akomeye yo kubeshya abagenzi ngo baze kubata mu muhanda usange biteje ibibazo byinshi. Yagize ati ubwo rero turabikurikirana, ariko nagira ngo mvuge ko ibyo bintu binyuranyije n'amabwiriza kandi ni bibi cyane kuba babeshya abagenzi gutyo. Nyirishema yakomeje avuga ko hateganyijwe ko aho imodoka zivuye mu ntara zitagomba kurenga, aho nk'umuntu uvuye Nyagatare atarenga i Nyagasambu, uvuye i Musanze cyangwa se Rubavu yanyuze i Musanze atagomba kurenga i Shyorongi, kandi aho hari bariyeri zibigenzura neza. Yagize ati abantu bava mu ntara tugende tugira ahantu tutagomba kurenga. Ni ukuvuga ngo amayira yose aturuka mu ntara agana i Kigali hari bariyeri za polisi zigenzura zireba ko hari abantu barimo kugerageza kwica izo gahunda. Bivuze ngo birakurikirana. RURA yavuze ko ikomeza gukurikirana iki kibazo kandi ahagaragaye abantu bica gahunda baza gufatirwa ibihano kuko ari amakosa akomeye cyane. Inama y'abaminisitiri yateranye ku cyumweru gishize yemeje ko guhera kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Gicurasi 2020 gutwara abantu mu buryo rusange cyangwa ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo byemerewe gukora hagati mu ntara. Yemeje kandi ko ingendo mu modoka rusange n'iz'abantu ku giti cyabo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara zikomeza guhagarara. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase yavuze ko ingendo mu turere no mu ntara zemewe, ariko bitemewe gusohoka mu mujyi wa Kigali cyangwa ngo uve mu ntara uje mu yindi cyangwa uzi Kigali. Yagize ati muri Kigali niho icyorezo cyagaragaye cyane, ni naho habanje kuva mu rugo kugira ngo dushobore kugikumira. Ushobora kuva i Huye ukaza i Muhanga, waba ukoresheje imodoka yawe, waba ukoresha imodoka rusange, ibyo biremewe, ariko kuva mu ntara ujya mu yindi ntabwo byemewe. Minisitiri Shyaka yakomeje asaba abaturarwanda kutirara ngo bumve ko icyorezo cyarangiye, ahubwo bakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Ngaye nguko imihini mishya itera amabavu, abari buze kugiriramo ibibazo n'ababwira iki ni ukwitwararika, naho ubundi ibihano bishobora kugusubiza kwisuka kurushaho. Tubaye duhagarariye gusa tubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu ku batarabikora. Urugo rwiza, naho utaha, bye bye.